Bula FM namba 2 NSR. Bula FM namba 2 NSR. Ni sambulo binaka. Se koyongo na pakaleleka ni nonda itukutuku na mbungi ndindai. Edingo mesona ripote na kena yado tiko na kisi ni non rabolite kirna elewa. Toru bagini wainganga kena pipa saurara ataki ena pe tiko taukena na matambosi ni Public Rental Board. Gwendo na tikina kawai pakalebu sarakina o Premila Kumar na ministani pipa kapaletaki ena ngaunondo utalabakina na pe tiko ngo. Ersa dhabu yapa na linga ni bingarabi na ministry me pwede riendo na kiana pipa ngangai kamerao ni walikina na lenga ungo. Rauta ni ndono ndolu ona rauna bibale etiko na nondo panua ena ngaunongo katau kiana na matambosi ni Public Rental Board. Ekunini solio Professor Paul Aluwalia na Vice Chancellor na University ni Dhabani Pasifika esoni tukutuku lastaki ena videna singa saoti. Ebareta ko Aluwalia ki beira nando bole tukutuku ni andraba tale tikungana tukutuba ni kiana beso utaki na bengarabi USP na committee ka botokai na University Grants Committee. Ia ebareta ko Sunil Sharma kandu beira na lewni committee ni rato siang ni dauraka se bakatolati ena tukutuba ni bebe sau kator bakati na kornibuli. Edingo mitelangani tukutuku ni kawai telanga o Professor Derek Armstrong na buku-buku ni Vice Chancellor ena soni tukutuku ebaretaka o Professor Aluwalia. Edingo mini tukutuku ni sama ibakatadhani e tolu na vale ena koro rabrabi ena lomu ni asano mbua ena buku ni tumbu ni alal ni wai sisi ningele ke ina nuku embarabi. Ia ena rauni walina lengongo ena kena mai tara endo nambani uwabou ka andolaba o Prime Minister Vorenge Mbani Marama. Eka Mbani Marama ni tiku tale sona bei koro ka ngandrebi mersa tokitaki kena bei bunua dhere ena buguni rebu ni nraki bei sau. Eka ena Prime Minister ni bei kaongo eksa pakatakilai burubura na bei ka enda lago duruma na lewe biti. Pambimbi ena kena sangai me baluti e rua nei balu ena ndua patangan ngauna. Oya nei balu membalata na rebu ni nraki bei sau kena bei takabi ni COVID-19. Kena ngito, esang ni rao na bakarao ni timi ni soka ni raketi ena buku ni sotsot ni Courts Inter-District Championship. Kwa mepaka ni lebu beir na ngito era tu ena lomo ni bonua kanda undrendre merang ole batamai ena buku ni bako ko yango. Iongo ena siang ni batao taka na bakarao ni timi ena sotsot ni IDC ena mbaki ongo. Na timi ni raketi e toka ena group 2 kana sota kei tele bonita siri ena buki lulu ni madhao meongo. Ia ni mateni gitu wakatombu ena sota kei seanganga ena ndona kaloko ena singalebu ni tu city. Maitha bekiri na wakaleleka ni nonde tukutuku na kena hikuri erano na siaman stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM. Ni wakadhingu naka. Hi, I'm Tina. I'm from Lotoka. I only listen to Gold FM. Gold FM, only the classic hits. Hello, Vinaka. My name is Kiran Fundawa. I love listening to Gold FM, only the classic hits. Bula, I'm Luki. I love listening to Gold FM here in Gold Town. Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.